Aware eye ade baako a ehuhia wo odasani asetena mu yipa fi se wunyini na uduru se woware na wonware ya se bi producer enipa bi hu ni se oye kohwini a wo de ede bobra kra enyi yi a chese wo de ede ye hwe a enyi fi se waso aware na ompese obeware enti ne ye frɛ mema na se ye frɛ omu a omudi mu atwa se ombehia ebedwendwene a ye mfa wonka ho fi se wusa ne senti na wochwe wiye na ayefro bi ekoso fefefa wotimo se eye kama yie pa na comment a eba no comment a eba ewo ayefro no na etwagu ewo ho no comment eba no very 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 sad obi na enya ne dofo twere mu no twesem eka se ensese onipa nkotena nti mebe no ho kafo e de ama no na twese oma na ho to be ma so na oyini mfim pade baako na odebo oba na ohome nkwago nu nti oba ebeka bema ho na omode aware no ehihye so ane se bia kama mo na ebewo ama wiase atre na didimu a na aware kama yipa na brantie bi akọware ne dofo na video no to abefo ntenten fidie su no the share comment any reactions and for dey ba very disrespectful obi na enya ne do na oware comment eba no time omo say sebi imperial san oba no emfata be ma no emfata oba no sika enti na be ma no akọware oba no chese comment no ebi na ewo ho no ebi kura ehye mintimi fama no enden enka omo ye saa ni nyina no so dudu na nware ye enti on ware ye ni nyina nse ope perfect man enti on ware ye ni nyina nse ope perfect woman enti on ware nyina nse ope obi owoska ska mai okọ 40 years odasuti ho onya obi owoska o twam 27 odasuti ho what I say tankrofo we nyina nya cheap data eba social media no so a comment o mo de beguso no akoma beti o ayefro omu yeye menye sure se omu ko obi ho ekobo obosia omu comment saa ni nyina no menye sure se omu ko obi ho ko je bosia se omu de ye saa ayefro no nanso hwe comment eba hwe comment ayeden eba what I say omu anko obi ho se omu ko jiska be ye saa wedding no omu asika no bi ye wedding no enso hwe comment ayeden eba na ni nyina no ye se producer ya ye ni kapre no ye ne ensonson ye ho eye nkwala youth no ne obinya 2 cd bi to data ko eko TikTok ana social media no so a chese ensem hunu ho a hwe comment obi akonode ene odompo nso wo na hunu se oba na ye kese bema no pe oba a woso enti na waware no so esese obi wo problem a eye bema na esese problem enye wo a wotenchen unye family member unye busuani unye obi a so comment no ekoyifa very sad sometimes I see it in sua say you be appreciate obi so wuntumi appreciate na wo de ka wano tum wo ba to video no so no ye den ka wano tum memma comment bia ebema nipa no ere aho no ho what I say memma comment bia ebema nipa no ere aho no ho hwe ede na kire say omo nya good couple say yema Van Veka any Jackie Apia Kra ware a ombeka say be ma ne mfata oba no obi beka say oba ne mfata be ma no beka say we mfata we de obi bia nipa beka ho asem everything that you do people will criticize and talk about it obi omom kasa nyina bu okron ware yo onim say that ware sitie and so comment whatever e de na chese omo ware a enyi obi nkyere me comment section as say de na chese aware fo we ware a enyi ebi say sikanti na be ma no ko ware oba no ebi say oba e di o diska na to be ma just say on his comment nko a very sad very sad obi anya ne dofo mfani say obi adofo obi akonode no dompo nso no hwe comment bi eba na enyum no enyum o mo de sa no
lomo lomo no mo de sa kidi nwom no one black sheriff na copyright nsensem timi ema nwom ne mo enti na sa no what I say very sad yenya is sad no na yati so obi aware a we should like bless them unya bibi nka wo de jai twam ko very sad but me wish mo happy marriage bibia be yi ma munti obi a what I say ha bibia be yi ya menka mo makra mu nyina bye bye